abusuafo ne adofo no muniaba ekwesi kapa na nso minimum edi ehia yi ganu wahala dwumadi na ebre asose yede ebesom na se de mu amuni no ade achi bia yete ensemfofo na se ete enyanti yesusu de yenyai eche eso ade biara eda ene de ensem ababeto apono so sofo panyin bi pa che se ne de ne abre se eye krodom che se nyoma ekoso no wan kasa uti ho ayeyi boni enti waba abonten waba be kasa because de nkofo kansem edugu ne so no wan ka bibi amfa na wan bontre ne ama wo ma ehunu se ne ni abre a wan sha na de ebebe eche no akwa ye buburuja na eno ena ne nsem odi etu dwa no Ghana fo bebre na esusu se eyeduabo ena wo obo na erebusua moma yimbunra eye ensem no emu Kennedy Agyapong will go blind if he continues his attack on pastors. We ene eye ensema Prophet Emmanuel Bedu Kobi wodi eltu ejana chese. Ohuni se wonobo Kennedy Agyapong. So when nyai eye asofofo na wodi nani asi wo mosom aye wo madwen aye na adwen se dane da wo beka omo ho asem na enifraye pa ena ebebo no nani ena ebefra we ene ensem a eye Prophet Emmanuel Bedu Kobi eka ede eche wonobo Kennedy Agyapong MP for St0p na nensem no denti a odesa o kan sanse we anate de ma eno eka sa ensem we nyina eye se wode eye nua be mebi ono so oye journalist awo kuma se wode ne eye mfato ho eye esa dibre na se enoma wono bu Kennedy Agyapong eye no eno abi na wosi so na wo ye ne nso ne dei ni fraye e na aye den ato no na ye nua be ma ye ka ne ho asemidin ene Lensford kwabna asare adodo na anim no se otwinoko okọ eye kuma se krodwam na ne obo otwinoko a wo bia enim no na no e na wo kyerɛ mu esem ye otwinoko no eye asofo ho nsensem se ya e na no start ya as a journalist no na wo de asi na ni so a ono so wo ho asem ba na se wo masem waje agina mu ene no wasi hu nkonya na wa pene po mesi brese de ye ka no no na je se wo ke ka wo nsem no saa na susu no edrumre bia afei no obebubu ye nani ebebefra ye a no waka edem a sensei no susu no odo se oguso a wo ye adwuma na susu nani a wo de ye adwuma no enye se normal se de Ghana hanuma na se nipa de se ni wote wonuma wani ehuna de normal no enye sam ena etie enti wo hu ni se eye honorable Kennedy Agyapong entutu na monye enjai eye asofo a wodi nani asi wo mo so na wanye na adwen ye na wanye na adwen se wo behwe so edi ni MP wo behwe so atena ne constituency mu ahwa ama eye a constituency na tumpom ama eye mpuntu aba o mayi mu na ono de wanye na adwen se wo bejai eye ni MP dwumadi na si wonu na mom eye asofofo no ena wo besopa wo mo wo beka wo manim wo bepa wo mo ntoma wo be ma de jaba bonti dia ena won kan hunu sem se de ye nua be ma Lensford kwabna asare adodo na enim ne se otwinoko no nani efra no sa ara ena wono so ne de ebeye na wo kan sa ensem we emra wone ne nkrofo a na se wo mo mudi na chie no wo mo preachi de akire Ghana fo ka nyame asempa de akire no no na chese wo de ebe mu a wo board the history of Ochinoko emra na wo Kumasi that was in 2017 mu a wo to ensa de friend no ka kire ne sem na nifra ya wanya no enye because of say obi na aboni dua ana say enye because of say bibi na no nemu me nyame abufuhie na aba no so all because of say wo ka asofo ho asem to the way Ochinoko de no emfa to ho kokobo de ama ye papa ye nua be ma ya de nyina honorable Kennedy Agyapong say so wono so anhwe ye na wono so ama na ni anda ho na wono so anjai asofo na wode wo mo ayetwa pia wode wo mu twi wo mo sina se de nyame abufuhie ekọ Lensford eso no sa ensusu na nyame abufuhie ebeba ono so eso enti wonhwe de wo kana de wo ye no eyie na no na Ghana fo hu ye no mo se da bi asem a Emmanuel Bedu Kobi Prophet Emmanuel Bedu Kobi wode eltu edwana chese eyeduabo
ena wonam eye kwatikwa opese wo bo eye Kennedy duentino ena wa hyeda kwakofa eye watwinoko history ede aba ede ba betu edase ane odo se papa no bo ne homoden oye broadcaster na jese wama eye media houses bebre enya awards ne ho kroneba ensoso no ena masofo ho asema okeka yenti ena ne dei nyame abufushi aba ne so na ne efra no wo yese sa nyoma we nyina wo kasa nyoma we nyina se ne ebeya eye ne nsem a bo abonti anase eye yin eto ebetimi atwa ne so wo boada enya de se bibisa ebeba na eno nso ama ye nua bi nso ekre na adwe bi no nso hu ne se da bi asema eye Emmanuel Bedu Kobi eka no eye ne kwan so a eno no because so wo ye wa adwen se wo beka nyame akwa ho asem na unnim se de wo kanu unim emu farebai unduedue mu hunu se nipa ya America no ho asemi oye nyame nipa krogen anaso oye nyame nipa krogen na wo kokoka na wo de wano ekokosi nyame nipa nkasa so a wanhwa saa asotwe no beba no so enti we de wo hu ne se eye enumi bia na case bi na wo de elto eye Kennedy so na emum eye kokobo na wo de elbo no se de be ya abrante no anaye papa wona bo nani ebeda ho no na wo ya ade a wo hu how wo be because trust and no crampo say touch not my anointing and do my prophets no harm enti no se wo do wo mo be kwakwakotina eye television so akeka wo mo nsem eka eye de animu ne de wo mu aka wo ne de na just wo ma na hu se wonye ahweye wo hu nti we de emagana fo ensusu ana endwen se eye enumi nsem bi na wo de elto eye papa no eso ana se wo kan ede ache wonabo Kennedy Agyapong na susu dodo na aseda eye no mensem all because of say ni video ba ya wo kase ane ne bawa wo wuye eye nyankopon na exchange no one person sa ne nsensem we ya eba so nyina no ebeto like 1% to ebe dead ana se nyoma bone a wo ye no osumase no 1% Ghana fo ebe hunu ni pekum ne ho ne ba ekoso a ne yonko afefo no binum eya wo moto dead 1% ne de ebe pienti ena wa hye da pese wo di ehun eto eye honorable Kennedy Agyapong so said ebe ya wo no ebe ya de ebe ka say asem abrante yi kan de wakama asem pan we ne menye de menhwe me hu eye na so wo boada eye honorable Kennedy Agyapong so wo no de wo ma nani abrem na wo tena se na wo ye na adwen se wo be konkoden ama eye wiase fa na nyina wo mo atimi atena no wo mo atimi atena said ebe ya eye Ghana ha ye nyina ye be hu eye wo mo ye bone fofo ene wo mo enye eye bone fosem na abusuafo moma yenkan eye yenua be ma no ni statement awode atu dwa eye prophet Bedu Kobi no ni statement awode atu edwa ewieye na yewia ye de eye ensem no atu aso nensem no eni o say the lose side by the presenter is due to his stubborn acts and persistent speaking ill of pastors in the country. I told him it wasn't a spell, but a genuine punishment from God. I am now warning Honorable Kennedy Agyapong to quit that crusade of attacking pastors, or else he would also suffer like the blindness punishment. He will also suffer the blindness punishment as Ochinoko way any and someone prophet Emmanuel Bedu Kobi wadi etu eja wo chese wo kan ya Ghana fo hu ne se ye eduabo ana se wo kan enomensem e de ato Honorable Kennedy Agyapong so nsem we to abonten se de me kire wo madwen no ye nua bi nso e de a wo de e ba ye no ni din ha ene ye BIind prophet Emmanuel Bedu Kobi. This your threatening wouldn't go anywhere. If you think you are saying this so that Honorable Kennedy Agyapong won't expose you, then you are rather fooling yourself because everything hidden will come out. On also a dear and Rosation. What for some will cast her in some way? Send ye be ya, Honorable Kennedy Agyapong, or because say, any me, jai dear, any jai. And ya dear Sever, so ye dear, the Mayan Sumasin, meaning ebe pie, yenya a kwabna, and so a dear or day ever was same. You can't compare Ochinoko to Honorable Kennedy Agyapong. Maybe he did something before, but Kennedy hasn't done anything. Just to let people know the false prophets, false pastors, and false teaching in this country, so that we will be aware of all this. And also, at the end, won't me and compare a Honorable Kennedy Agyapong
emfa entutu eye otwinoko hwanales for kwabna salon because obia ene de wo ye obo na brabo esifa wunim de eye otwinoko abrabo bia wo ye na obo ne kane no enu nti amasa o hawe ya ba nti wuntimi mfasa eye you know wuntimi compare wo mo se eye Kennedy nsusu ebetimi enya sa asotwen na bi wono wo ye ne de wo magana fo ye eye abone fo semam empanifo na na asa sofo no edi ewo omayi mu eti onu de ne dwumadia enu na nya de so se nyankopon ebufuhye ebeba no so because ogidi ye se nyankopon ena asoma no we ene eye adwinchenu bi a eba ye efa eye Prophet Emmanuel Bedu Kobi ne nsem wo kan ede eto honorable Canada Japan so se obego blind se o continue attack eye asofo no a obeko blind se otwinoko wo ma ti wo ma dwenkyere eba ye no ena ye de atutu edwa no won so a wo fie den ena wo dwenfa ensem no ehu woni eye Prophet Emmanuel Bedu Kobi eye adwen anase wo ma wo mu ne se ye nyame ena ede Kennedy eye adwuma no nu wo mum ena ye adwen se de wadwenkyere etie bia no fa ebra mema awre fi so subscribe to your channel na ye efoma ye biom so chef mu abusuafo e all the social media platform no also na wa follow your Instagram page @tumagh_ na emrepam ye de madwenkyere no ebetu edwa medin ene ekwia sikapa makram.